Dober večer še z komentatorskega mesta v mariborskem Ljudskem vrtu. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Derbi 30. kroga je pred nami za zaključek sobotnega sporeda. Kaj si bo izmislil tokrat Marko Tolić, posojeni igralec zagrebškega Dinama, Kronaveter. Še enkrat Tolić, kazenski prostor je praktično prazen, le na oddaljenejši vratnici Božič, priložnost za strel in vratnica, pa potem še en udarec. Ostaja 0:0, Kronaveter je sprožil mimo. Antolin spet lahko udari z razdalje, odbila se je žoga prek vrat in to bo kot. V vsakem primeru pa udarec iz kota za Koper. Novoselec je bil v skoku, padel je. Laušič, ob njem je bil Požek, Vanca, Šmilec. Kronaveter proti Iličiću, Tolić, ali bo prišel do udarca? Prišel je in gol! Marko Tolić za vodstvo Maribora z 1:0 v 43 minuti. Tako v pravem trenutku proti koncu, že ko smo pomislili, da manjka malo konkretnosti, da je veliko prometa pa malo zaslužka. To je tisto, v 16-metrskem prostoru so praktično mojstri nogometne igre, samo malo, praktično ni potreboval niti veliko prostora, miren, pogledal zadevo in to je to. Iličić s rolingom in strelom, toda brani Golubović. V 30. prvoligaškem nastopu v karieri. Pripravlja pa se prva menjava pri Kopru. Bilec je medtem odhitel v protinapad, Kronaveter se odkriva na drugi strani. Kronaveter pa zdaj priložnost za Maribor, 2:0. Martin Laušič je strelec po asistenci Kronavetra. Mojsterska akcija, praktično Martin Milec z enim obratom, z eno potezo prenesel težišče igre na drugo stran in fantastično odigrana zadnja podaja in zaključek njegov. Drugi gol sezone v prvenstvu za Marina Laušiča na 17. nastopu. Mariborčani pa so podvojili prednost. Čakamo seveda na ponovljen posnetek akcije, ki je prinesla povišanje prednosti. Iličić ohranja žogo, no zdaj vendarle do nje Koreja. Edon Vonji strelja in obramba Beta Juga. Spremlja ga Watson, Edon Vonji je opazil Kambiča na desni strani. Še eno menjavo pripravljajo Koprčani. Priložnost pa pred tem in strel mimo vrat. Napaka tokrat pri oddaji in prestregel je Laušič. Poglejte Iličića na desnem krilu, ima kar nekaj prostora, tako je podal v sredino, sijajno za Brnića, potem pa gol! Ivan Brnić za 3:0. Gol številka 6 za hrvaškega nogometaša, za Porscheja, ki je bil dolgo časa parkiran v garaži, kot pravi Damir Krznar. Maribor vodi s 3:0. Ja, potrdil fenomenalno formo, super akcija. Sam pa še enkrat mene je bolj presenetila podaja z slabšo nogo Iličića. Zopet Rafiju, oglasil pa se je zdaj Dejan Balažič. Morda igra z roko ali prekršek v kazenskem prostoru, kaj bo dosodil Dejan Balažič. 11-metrovka. 11-metrovka za Koper in poglejte Novoselca in Edon Vonija, kako se borita za žogo. Ne vem.
Bright Edonfoni je medtem uspešno izvedel strel z bele pike in znižal na 3-1, dosegel je svoj 5. gol v tej sezoni, drugega z 11 metrov in postavil hkrati tudi končni izid srečanja. Niste nasmejani, ampak lahko ste, 3-1, lepa zmaga, predvsem pa prepričljiva zmaga. Je. Zelo bitna zmaga za nas i isto tako način na koji smo do nje došli. Znači, kroz cijelu utakmicu nekakva dobra kontrola utakmice, dobra kontrola lopte, dobar pas, dobar posjed, izlazak iz presinga, sve je to relativno dobro funkcioniralo, a onda naravno i taj napadački dio je donio i dobre pogodke. Isto tako zona, defanzivna zona na našoj polovici, negdje na centru je jako dobro funkcionirala, praktički 2-3 puta kada smo krenuli u pressing, to nije jedino dobro funkcioniralo, sve drugo je bilo jako dobro. Zaslužena pobjeda, čestitke cijeloj momčadi, zaista su svi dali obol u toj pobjedi, a ponovno ću se vratiti na onu prvu rečenicu, jako bitna pobjeda za nas. Zdaj nekaj več prednosti imate pred Celjem, pred Koprom, jasno, se pravi, Evropa je praktično že tukaj. Ok, blizu je, ali nećemo se opuštati nikako, nije to još gotovo, pred nama su sada još 3 dosta zahtjevne utakmice sa momčadima iz gornjeg reda, iz vrha tablice, 2 od toga na gostovanjima, tako da će zaista biti još puno napornih utakmica, moramo u svakoj tražiti pobjedu, sad će nam biti lakše zbog tog nekakvog opterećenja koje smo skinuli s leđa. Vjerujem da će nam to biti vjetar u leđa, a ne nekakav utek. Zdaj, ko se je poškodoval Karič, ko ste morali menjati, vas se kar stisnilo. Skoković je pravzaprav bil še edini štopar, ki ste ga imeli na klopi, ne? A da, s tim da je Uskoković odradio izuzetno dobru partiju. Već nam je u pripremi utakmice on bio čak i jedna opcija da počinje ona Karić na beku, a Načo gore visoko, tako da je bio unutra i bio je spreman. Jedino što vas to poremeti za onaj slot izmjena, pa onda ste malo kraći i da, ostali smo nakon toga već bez jednog ozbiljnog defanzivnog igrača na klupi, ali tu smo bili relativno mirni jer smo imali Krezijeva koji je isto tako određene utakmice odigrao na toj poziciji. Na svu sreću izdržali smo bez daljnjih povreda jer ovo je sad već dio sezone gdje su umorni igrači, gdje su nam dečki malo već i u emocionalnom i u fizičkom naporu i maksimumu, tako da morat ćemo biti pametni u sljedećim utakmicama. Že imate kakšne informacije kaj je s Venom, je u redu, ni u redu? Sve u redu, znači jednostavno malo mu se vrtilo, možda je nekakav mali potres, možda i nije, ali nismo htjeli riskirati kad je glava u pitanju. Možda ću malo i pretjerati, ali onda ni bodovi nisu bitni. Točke pa bodo pomembne naslednji teden, moramo pogledati tudi na tekmo proti Olimpiji. Olimpija tam lahko že potrdi naslov. Bo to za vaš dodaten motiv, da jim to preprečite, da preprečite slave v Stožicah? Ok, ono što je bitno da u jednom dobrom tonusu i u jednoj dobroj seriji dolazimo Olimpiji. Da, utakmica na kojoj će oni možda već i teoretski moći potvrditi slavlje. Na nama je da im ga odgodimo barem još za jedno kolo i da im ga malo pokvarimo pa ne ga slave negdje u gostima. Hvala in srečno. Hvala lijepo. Pred tekmo, ko smo se pogovarjali, ste bili optimist, vendarle pa na koncu 3-0, lahko kar rečeva boleč poraz. 3-1. Oziroma 3-1 na koncu, ja. Ja, res je, se pravi, veliko smo govorili, malo naredili, hoteli smo biti agresivni, hrabri, ampak vse smo bili razen tega. Zelo sem razočaran, ampak tako pač je, Maribor je več kot zasluženo zmagal, pod pritiskom si upal igrati, mi smo bili v tej kreaciji danes kriminalni, v obrambi prvi gol se nam pač s hrbtom obrne in strela na gol, to pač nedopustno in čim prej pozabiti in iti naprej. Čaka vas Gorica, ritem tekem je izjemno naporen, vemo, koliko fantov manjka, kje zdaj še iskati rezerve in pa moč za zaključek tega prvenstva? Ja, veliko nas manjka, ampak pač tako je, skozi govorim, da eni pač dobivajo priložnost, ampak vidi se, da se nekateri igralci pač še ne upamo igrati. Ne upajo igrati pod pritiskom in potem ekipa trpi. Mogli se bomo dvigati, skozi govorim, da igramo v Sloveniji, da vseeno, če tlele ne moremo, bomo težko še kaj v tujini naredili, ampak zgleda je to nek proces, ki bomo mogli dati čez.
Zdaj, kar konkretno se je zakuhal zdaj ta boj za Evropo z vašim porazom. Domžale so danes izgubile 2 točke in tako naprej, ampak zna biti do konca še zelo zanimivo. Ja, tako kot sem rekel, jaz mislim, da do zadnjega kola ne bo nič jasno. Hvala Bogu, smo še zmeri v neki igri, ampak če se ne bomo dvignili s tako igro, ne bomo šli v Evropo. Čestitke, lepa zmaga, na koncu sicer prijet gol v praktično zadnji sekundi tekme, ampak vendarle, 3-1 proti Kopru, najbrž ste lahko zelo zadovoljni. Pa jaz mislim, da smo odigrali eno odlično tekmo, imeli kontrolo skozi 90 minut, Koper praktično razen teh 2-3 strelov od daleč ni imel prave priložnosti. Morda bi lahko že v prvem polčasu zadeli večkrat, ampak ko pogledamo generalno, tako sem rekel, odlična tekma in zaslužena zmaga. Ja, ker stisnili ste Koper, pravzaprav z Luko smo se prej pogovarjali, v 58 minuti prvi strel. Je bil to plan, da jih enostavno pač pritisnete na njih, izvajate pritisk že od samega začetka tekme? Pa normalno, nam je vedno plan, posebej ko igramo doma, pritisniti kaj se da visoko ekipo, da jim ne dovoliš, da se razigrajo, ker vemo, kak je, če ekipi pustiš preveč prostora, dan si znajo igrati in znajo ekipe to izkoriščati. Tako da je bil to naš plan, mislim, da smo ga dobro izpolnili in smo veseli te zmage. Predvsej se je govorilo o teh manjkajočih igralcih danes, ne? Ampak ni bilo videti, da ste kogarkoli pogrešali. Ja, mogoče je bilo malo drugače, smo igrali brez prave špice, ampak vseeno mislim, da smo pokazali tudi mi nekateri, ko smo manj zadnja časa igrali, da imamo široko klopno in se je to danes pokazalo, tako da, tako sem rekel, zelo dobra partija z naše strani in več kot zaslužena zmaga. Naslednji teden vas čaka derbi, kjer dejansko Olimpija lahko že osvoji naslov. Boste zato še toliko bolj nabrušeni ali greste v to kot tekmo? Pa dobro, normalno, da vemo, da bi s to neko zmago Olimpija že osvojila naslov, tako da bo težka tekma, derbi vemo, da je vedno nepredvidljiv, ampak mislim, da smo zdaj v neki dobri situaciji, da lahko gremo samozavestno v tekmo in trenerice, da dobimo 3 točke in da čim prej osiguramo tudi mi Evropo. Luka, pravkar smo slišali vašega trenerja, zelo razočaran, zelo slabe volje. Najbrž pri vas občutki niso kaj drugačni, ne? Ja, je res, mislim, da smo bili nekako v igri, tudi po prvem golu smo nekako držali žogo, ampak pol so nas dobili nekako na 2 kontre in to je bilo to. Kako težko je pravzaprav igrati? Mislim, da je bil prvi resen strel proti mariborskim vratom sprožen v 58 minuti. Enostavno vas res ni bilo na tekmi, ne pravzaprav. Mislim, da imamo že to zadnje tekme nekako težave, da težko prihajamo do nekih strelov, do nekih šans, tako da mogli bomo to popraviti. Zdaj drugi poraz zapored po 3 zmagah v prvenstvu, kako težko se bo zbrati, vemo, čaka vas Gorica, nek, bo rekla temu, lokalni derbi. Gorica nujno potrebuje točke, ampak potrebuje jih v končni fazi tudi vi, ne? Ja, tako kot so rekli, mislim, da bomo mogli stopiti skupaj. Zdaj je dobro se pripraviti na Gorico in iti na polno.